Makwetha mo presidente Cyril Ramaphosa a re e bang a ka tobana le maemo a hore a teke bopaki ba hae ka pele ho setjhaba ho tla motlontlolla. Sena se utlwaetse lekgotleng le phahameng la dinyewe la Western Cape nakong ya ho mamelwa ha nyewe ya ho motheola setulong ka mabaka a tlolo ya molao. Letsatsi la pele nyeweng ena le qadile ka sehlopha sa molao sa mopresidente Cyril Ramaphosa moo seneng senganga ka lereng mosebetsi wa komiti e shebaneng le ho theolwa ha mopresidente setulong ka mabaka a tlolo ya molao o keke wa tswella pele ho fihlella tlhahlobo ya tlaleho ya komiti e fumaneng hore mopresidente o na le nyewe eo a lokelang ho e araba mabapi le se etsaetseng polasing ya hae ya Phalaphala ka 2020. The public inquiry is already humiliating to the president, and a humiliation against which the act protects him. I will get to the protection afforded to him against that humiliation. Qethala mo presidente le boetse la hlalosa mabaka a ileng a tekwa ke sehlopha sa section 89 hore sene se sena bopaki bo lekaneng ba ho etsa qeto eo se entseng empa le ha o le jwalo le qethala modula setulo wa komiti ha le ka ba la dumellana le sena. And of course Mr. Tongoff then was trying to make a distinction between a prima facie case and sufficiency of evidence. Whether you say prima facie, whether you say sufficient evidence, but you are actually referring to one simple thing. Is there a case to answer by the president? What the president is trying to do is to interfere in the processes of the parliament today. Review court is a different debate, which I'll come to. Kauleleng maqwetha a EFF, MKP le UAT le ona a hlahisitse mabaka. Moedi wa mopresidente Vincent Magwenya o re naha ya Ghana e na le morero wa hore Afrika Borwa e hlahelle hampe kontinenteng ya Afrika ka lebaka la mehwanto e kgahlano le melata e hlokang ditokomane. Kantoro ya mopresidente e re Ghana e fafatsa ditaba tsa bohata hore Afrika Borwa e kgeswe. This campaign has sought to create an impression that South Africa is now a pariah state that must be referred to international courts, as some have asserted. This is despite numerous official government communication condemning acts of vigilantism against foreign nationals, asserting the state's primary role in enforcing immigration laws, and the commitment to the supremacy of our Constitution. More concerning has been the peddling of false information by a diplomatic representative of a country that has become central to this campaign. Even ordinary diplomatic exchanges over meetings have been deliberately misrepresented or distorted to create an impression that South Africa is being isolated. Ha re fetela Pretoria re fumana hore Voice Music Hat Matlala o ne a lebeletse ho fana ka bopaki ba High Commission ya Matlanka ka jeno empa le qwetha la hae le ntse kopo ya hore bopaki bo kgutlisetswe morao mme o se a tla kgutla ka la pele kgweding ya Loetse. Bopaki ba Cat Matlala bo ntse bo emetswe ka mahlo a mafubedu empa maqwetha a hae a kopile hore a tsebe ho utlwisisa hore hobaneng a hlolehile tumellanong le IDEC. For instance, if there is, let's say, a Section 205, Section 204 affidavit opposed to, I want to see that because I want to see in that what transpired or what was admitted in that statement, number one. But number two, I want to see, and I feel very strongly about it, what transpired during these plea negotiations. Ka mora uisa na hodimo le tlase bopaki ba Matlala bo se botla mamelwa ka la 1 kgweding ya Loetse mme o lebelletse ho fana ka statement commissioning pele ho la 29 kgweding ena. Hang ka mora mona commission ile a tsepamisa maikutlo ho mohwebi Suleiman Karim mmoho le boemo ba hae ha jwale. Late in the afternoon yesterday we received 2 different whistleblower reports, both confirming that Mr. Karim and an entourage had been seen yesterday going out for lunch at a shopping centre in the Western Cape. Ho sale jwalo dipatlisiso di kgutletse ho IDEC ka bopaki ba mofuputsi Brian Padayachi nyeweng ya bobodu le boqhekanyetsi ya mo Lieutenant Mo General Dumisani Khumalo. But of this affidavit,
it's difficult to see how you as an investigator would have said, yes, this information speaks to a potential crime being committed that warrants me to investigate further. That's a difficulty I have. It was a whole lot of allegations on different vetting issues, no security clearance, vetting manipulated. So it's a whole lot of different allegations that's there. Commissione e tswela pele. IEC e kene mokgahlelong wa bobedi wa boingodiso ba dikgetho ka la pele le la bobedi kgweding e tlang e le mohato wa go kgothaletsa baahi ho ba le kabelo dikgethong tse tlang tsa bommasepala. Ho utlwa lonyane ka taba ena re buisana le mohlanka ho tswa IEC e le Mospitso. Ntate Pitso ha ke o amohela ditabeng tsa Sesotho SABC 2 phirimaneng ena. Le ba malapeng ba shebileng this production. Ntate Pitso e ka ba dibeke tse pedi jwale pele ho mokgahlelo wa bobedi wa boingodiso. Na hona le palo e itseng eo IEC e ipetseng yona ho ka e fihlella ya batho ba ingodisang e bang karabo e le ho setse palo e ka eo le ka e fihlellang. No ke a leboha potso eno ntate bonneteng IEC e shebile hore e ngodise bohle ba na le ntokelo hore ba ka ngodisa leng South African citizens. Ke a kgolwa le a tseba hore dipalopalo di a tsho ka ntle ka mono hore batho ba ka ngodisa ba sa ingodisa ba ka ba ho feta 11 million. Re ka thaba ha batho bano ba ka tla kaofela ba ngodisa hobane bonneteng hore democracy ya rona e sebetse bohle batho ba Afrika Borwa tshwantse ba nke ba participate in this democracy or succeed. Jwale na e be le tlo eketsa dibaka tsa boingodiso kapa hona le tse itseng tse tlotloswa moo di neng di le teng mokgahlelong wa pele? No ditulo tsa ho ngodisa ntse di tsidile jwalo. Sena re setsa hore batho ba dile ba tseba hore ka tsatsi la dikgetho ba kgona hore ba tsebe station tsa bona di ukae. Ha re fetole di-station e tla dula ntse di le jwalo ka ho re bulang hore batho ba kgona o tla tlo ingodisa. Mpa ke a kgola la tseba hore batho ha ba ka ingodisa online 24 hours a day le mone re ntse bonnete ba re entse monyetla hore batho ba ka fitla ba ngodisa empa ena ya ho bula di-station gore batho ba tsebe ba vota kae ka tsatsi la dikgetho empa nene hape la bana dipotso ba tla go dibotsa ba ka kgona hore ba botse baemedi ba rona ba tleng ba sebetsa di-stationeng tseo. Empa ana le kgotsofetse ke boingodiso ba online ho fihlela ha jwale? Well, ha sa le kaile online re fumane hore bongata ba batho ba ngodisa mono ke yona ntho e ntse hore ke a kgolwa la tseba hore kgethong tsa pele tsa ho qetela tsa local tsa national government voters roll rna e ne le ho 27 million ha jwale tje voters roll rna e ka duma 28.5 million bongata batho ba ngodiseng ke batho ba ngodisang online so ra thapala la ba sha haholo ile bona ba ngodisang online empa nene re batle hore everybody else leng wa qualify hore ka ngodisa e leng South African citizen ane dilemo tse ka bang 18 tse 16 member o tla vote hana le 18 ana le green barcode ID kapa na le smart card kapa motho ono a tshwere ntho tweng ke temporary identification certificate motho ono ele mo Afrika Borwa re kopa re atle a tlo ingodisa hobane ha o sa ingodisa la o le mo Afrika Borwa molao ha o dumele hore vote. It's very important hore tsatsi lena la o qetela le re fang batho monyetla hore ba tlo ingodisa ba tle ka bongata ba tlo ingodisa ho etsa bonnete ba hore ha e fitla November e fitle le hore ba se ba ngodisitse bona bongata ba batho ba bang ba tla o bolela hore ha bana le baka la hore ba votelang horna SIC re kopa letle le tlo ingodisa mohlomong ha November e fitla o tla le fumana le baka la ho vouta mme ha baka le no le fumana bo sontse bonnete ba re o voters rolling o a kgona re stationeng o votele motho ba tla mo ha ba ke mokgatlo kapa ke independent candidate. Ntate Pitso ke le buile haholo ka nako ya mohlomphehi eo re neng re buisana le yena ke mohlanka ho tswa IEC e le Mospitso mui ha re fetela mabenkeleng. Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC 2 le hae.
Mongodi e moholo wa ANC Fikileng Balula o boleletse komishini e fuputsang menyenyetsi ya ho sitisa diphuputso dinyeweng tsa TRC hore yena o ne a sena matla dinyeweng tseo nakong eo e neng e le motlatsi wa letona la sepolesa ka ha di ne di sa kenngwa boikarabelo ba kantoro ya hae. The minister assigned me the task to deal with police administration, and I report to him. I had no executive authority as a deputy minister, so I work at the behest of the deputy minister as a deputy minister, with the minister assigning me responsibilities. So neither at the top management, which was our structure, we discussed TRC cases or delegated to deal with such matters. Masepala o moholo wa Johannesburg o matlafaditse letsholo la ona la ho tiisa melao ya masepala ka Roodrop. Sena se lebisitse ho eletsweng ha meaho e neng e ahilwe ka hare ho moaho o tsebahalang wa Marble Towers. Meya wa masepala o moholo wa Johannesburg Dada Morero o re ho heletswa ha meaho e seng molaong Marble Towers ke ho tiisa molao wa masepala ho theha menyetla ya mesebetsi dikgwebo le ho ntlafatsa moruo. Since October we've been in the city. The 2nd of October, we cleaned what is called De Villiers Street. You can go now, it's still proper. So what we are doing now, it's maintenance. We moved from there to this precinct. So we are doing it regardless of that narrative of elections. Hopefully, once we clear, we make the area safe and better, businesses will take opportunities to come back into the inner city. Bahwebi ba setse ba eme le monna wa mateneng ba re ha ba tsebiswa hore ba lokela ho tloha moo ba sebetsang teng ba re monga moaho ha sa fumaneha mme ba tshwenyehile ka bokamoso ba dikgwebo tsa bona. The mayor was speaking to the public that there was a negotiation on the table. Since the time they go to court, the negotiations are on the table. There's a terms and condition that the mayor needs it to be the owner to be dealt with. Then the owner and the mayor they were on the deal. He approached the deal that the negotiations are on the table. Now they just come suddenly they come destroying. They can't destroy it. It's their right. But they must just give us time to take our stuff out. Masepala wa Johannesburg o re letsholo la ona le reretswe ho kgutlisetsa molao le taolo bohareng ba tropo. Lefu la sebapadi sa Bafana Bafana le Mamelodi Sundowns o Jaden Adams le lebisitse tabeng ya tlhokomediso ya bophelo ba maemo a monahano ho banna le kgatello ya maikutlo eo ba atlete ba tobanang le yona. Naga ya Afrika Borwa e sa tshusitswe ke go hlokofala ka moraloki wa kgwele ya maoto Jaden Adams. Adams o thomile go raloka kgwele ya professional sehlopheng sa Stellenbosch pele a ralokela Mamelodi Sundowns. Adams o ralokile dipapading tse tharo tsa Bafana, dipapading tsa Sebiana sa lefatshe ka Mexico le United States. Ngaka ya tsa lenaneo la menagano dipapading Koketso Tsebe o re moshomo e sale o mogolo gore ba atlete ba humane thuso e maleba mo nageng. No, we don't really have enough support. I think we're still figuring ourselves out. The COVID-19 pandemic actually created a paradigm shift, which is quite appreciated. But it seems like we should move beyond the awareness and now implementing that mental health is a necessity. It forms an important part of a holistic human being. Adams o lemogile masetla pelo mo mengwageng e mmalwa ya go feta. O latlhegetswe ke magolo wa gagwe nakong ya dipapadi tsa Sebiana sa lefatshe e fela a kgona go thusa Afrika Borwa go fitlhelela legato la last 32. Ka ngwaga wa 2023 Adams o latlhegetswe ke mogwera wa gagwe Oshwin Andries yo a bego a raloka le yena sehlopheng sa Stellenbosch. Ngaka Tsebe o re gantši baatlete ba banna ba ka fase ga kgatelelo go feta basadi. There's usually context into that, as you've said, that just how men are raised, the upbringing that says you have to toughen up. But we have seen other men, athletes opening up. But also then it creates more encouragement. I mean, we've seen in June it was Mental Health Month to say, please speak up.
kgwele ya maoto ke papadi e kgolo ka go fetišiša mo nageng gomme ga go bonolo go ba moraloki wa professional. It's quite demanding to be a professional athlete, where every day you compete for a space. There's team selection, and your career is always under public scrutiny. So you can imagine, you're internally within the team, you're competing to always be on the starting lineup. There's also recovery to injury. There's also social demands, responsibilities from home. Sfiso Ramara, wa ditaba tša SABC, Johannesburg. Moirentse re tswela pele ka ditaba tsa Sesotho. Jwale ha re bona hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne e kwala horeng ya bohlano. Ranta e sebeditse hantle papisong le ditjhelete tsa dinaha tse ding ntle fela le ponto. Diabo di sebeditse hantle. Dithekong tsa thepa oli e tala ya Brent ya sebetsa hantle ka ha e ne e weba ka $80 barrel. Dipapading teng re fumana hore papadi ya bobedi ya di-semifinale tsa mohope wa lefatshe pakeng tsa England le Argentina e tla qala nako e sa fediseng pelo. Argentina e tshepa ha maitemoelo a yona a tla ba tswela molemo. Argentina ke bompudi ba sireletsang sekola tournamenteng ena. Mme ke dithatohatsi papading ya tse nne tse setseng kgahlano le England. We don't feel any pressure, to be honest. We understand this is a World Cup, this is a semi-final, and we have the experience of playing a semi-final of a World Cup before, so that hopefully helps. But as I said, it's going to be a tough game because they're a really good team. We really respect them, and we will see today how it goes. Dihlopha tsena di kopane ka makgetlo a mahlano tlhodisanong ena. England e hlotse makgetlo a mararo ha Argentina e hapile dipapadi tse pedi. Sehlopha se tlang ho hlola se tla thulana le Spain ho makgaolakgang ka Sontaha. Kgaso ena ditaba tsa Sesotho e fella mona kopana le moifu wa rona wa ditaba tsa Setswana ho sa re ka yona nako ena. Bolepi bo latela ka lefumitaung. Salang hantle. Citizen wa le mekele bo ba boima di mo sa pele pela fela se makajeno o se pleze bole tsembo le bana hantle fela lo hore ka ha rona hala ka toko mapopo le tebele fela mo sa enka re shibile hona ka pa bophirima ho tla jalo ka re ka pa botjhabela e tebele fela maru o mona le mane maru a bona hala hape hore hona ka re ka pa bophirima tla jalo hona ka re ka pa botjhabela a tsantsa nyo lo tla fitla hona ka hare go be le hole ba pura blipi ba tse tlhokomediso ka mbombela o tla jalo tla fitla hona ka thekong ho se enka mere ngwana o tla hle go be le mohodi re ga teng ho tlhokomele hore boholo ba Gauteng o tla tlhophole fela ga re khati di kaudi wana fela ho mashoma mbedi re shebela ka Johannesburg le hona ka re pito tsare mamno di khati di tla fitla fela ho mashoma a mabedi a motse e tsheletseng ka fela re shebela hona Limpopo le hona ka hare ho Mosina sense ka hona ka re Thando le teng o tlhokomela re tla ho futhumale re shebele mokopane tla hle ka le fela ho supa ho fitla fela ho mashoma a mabedi a motse e mene ka fela re shebele hona boholo ba Mpumalanga le teng ho tlhokomela re tla ho ipholle fela ho sa enkae ha re shebele Standard Tone le hona ka hare sekunda re khati tla fitla fela ho mashoma a mabedi mashishing tla hle ka le fela ho tshelela e fitli fela ho mashome a mabedi o pakagalo teng ho tla hlo phole ho fitla hona ka Vryheid le hona ka Rolindo le teng tla hlo phole boholo ba digrate di ka udungwana fela ho mashome a mabedi Durban le hona ka Richards Bay le teng ho hlokomele hore seng le hona le Simba jeno ho tla hlo ho ifutumela hona ha sa ra shebele kwa Kokstad Simba jeno le hona sa no se ho hlokomele hore tla hlo bate empa di phahama fela ho mashome a mabedi Komane le hona ka Roma Letswai Simba jeno le hona sa no se ho hlokomele hore tla hlo bate hona ha sa le ha re shebele hona ka Maletswai le teng ha re
kgrati di phahame di tla re phamel fela ho leshome le metso e tsheletseng ha re shebile ka hona ka ho Linksberg o tla fela ka Beaufortstad o tla tlo iphole fela ho sa kae boholo ba kgrati di fitla fela ho mashome a mabedi a metso e mmedi kaofela ha re shebile hona ka hare ho kapala boa le teng ha o phetho e kalo Upington le hona ka hare ho Calvinia ho hlokomele hore le teng o tla tlo iphole fela ho sa kae mba simba ka jeno le hona o sa no se ho hlokomela o tla tlo bati hona ha esale boholo ba Freestata le teng ho hlokomela hore simba ka jeno le hona o sa no seng o tla tlo bati hona ha esale mpa di phahama fela ka udungwana fela go mashome a mabedi a dikgrate ho paka go tla tlo phole Kronstadt le hona ka re Welcome le teng hlokomela fela o tla tlo ipholle fela ho sa kae re ntse re fitla hona ka Northwest re shebile ka Ottosdale le hona ka hona ka Rusizi Reneke le tlo hlokomela o tla tlo ipholle ba buitsa pedi kalo ha be etse go khotso